attitude William en vente de fardas ou ben oignon dondei. Redevodeor kaut, pem oignon melen peru, al litra d'anteur d'our, ugen gram amande, rub bouillonski gier, al loyat vraz bleut, olen a pebre. Evit kregit dibluskit peb oignon. Trorit et daou a tenit treuj en oignon. Skejenit en oignon a lakit a goste en ur plad. Grit ar me meustra betek ma vefe skejennet en ol oignon. Ur vech eo bet skejennet an ol oignon lakit da deuzi amande gaoteur. Ouzhpenit an ol oignon a loskit an eze da rezedi. Ouzhpenit al loyat vraz bleut a meskit. Skuilhit an dour gaoteur hag ouzhpenit a rub bouillons, meskit ur wech diwezhañ a goloit ar gaoteur. Laoskit da boazañ war vont bihan e pad tregont minuten. A meskit ur wech an amzer. Gallout a rit servij ar zo ben oignon gant kreunennigoù bar a bejin, ma karit gallout a rit ouzhpennañ olen pe pepr a formaj. Kalon digor, a bloavezh mat dor.